I veliki pozdrav ljudi, evo nas kod Iveksa. Danas ćemo snimati 4. epizodu Omega TV, tu je sa nama moj prijatelj. Pozdrav ljudi. Evo, da maknemo facecam pa da počnemo snimati. Tu sam neki vratiti. Evo ga, tu je, počnemo. Malazija, nema nikog. What the fuck? Ajde ti ćeš dobiti report zbog ničega. Aj bok. Evo Tincu, ipak je Messi za njega, nema ga reportat. Kakvi to Hrvat tu bez kamere? Šta ste svi bez kamere? Tajland. Ovo može i potrajati. Čo? Hi. Yes. How old are you? How much? Years. Jebentivo. A lepo žena. Nismo dobri pričatelji engleskog. Ja jesam, za njega ne znam. Sere. Ne laž ti. Na sere kog noj. Jemam čistu četvorku iz... Trojku. Mam šta? Na sere. Auć! Kog noj sere ljudi. Daj, ček da si namestim jastuko. Da. Srbina smo našli. To treba. Ne laž, to su nam braća. Braća Srbina. Kako si rekao? Drek sam spekao. Molim. Volim te volim. Pedere ne volim. Doslovno ne volim. Da. Titan smiješ. Grece. In the face. Opet ona. Bar. Ti meni kažeš da ona ima dobre sise. Ne, što si mi sad rekao, a? Ljudi sere kog noj. Se javio. Tu da ti upolomim. Sam se u oko piknuo. Da, još se ima. Ćao Meksikanac. Opa, amigo. Amen. A ti si buda. Nema lik ni kameru ni mikrofon, zato ću ga reportit. Zbog ničega. Ej! Latvija. Nema nikoga. Azerbajan. Bajan. U prijevodu je Azerbajdžan. Šansi ljudi. Portugalac. Šansi ljudi, Azerbajdžan. Mi smo inače ovdje, sad smo se najeli višnja ili trešnja. Pojeli smo lizalice, bombone i sad idemo na snimanje. Samo se malo zezam. Ajde neko nađi. Euro 2016 France, yes. Hrvatska. Treba sreći koja iš. Ej, motherfucker. O, Koreja. Konnichiwa. Mi sad u Toyota. Kaj? Zmaj. Uj. What? Do you speak fuck?
speak English? Speak fucking... Filipini. How old are you? I'm the 65. Memo. Memo. I'm fond. What? Huh? Dede. Clica. Nema šanse, a? A šta ćeš ti meni sad tu neš govorit? Ja sam ti iz Hrvatske, Croatia. Croatia! Hvala ti Bože. Evo ljudi, malo smo se zezali s ovima. To su iz Filipina oni. I ono što je Ivan napisao, pusti to, zanemarite, šalija se samo. Aha, to je Gabriel napisao. Nije Gabix to napisao. Panama! Juniga! Deš opet. Do you speak English? Ljudi, ovo epizod će biti mnogo smijeha. Ivan, makni go. Ajmo ljudi, sad ćemo promijeniti državu u Filipine. Možda nađemo opet one ženske. Germany. Kakva Germany? Pa Germany. Ma Filipini. Idemo. United Kingdom. United Kingdom. Špen. Samo. Atija. Ma ti tvoja. Malajzija. Malazija. Ćao. Mobitel slučajno Brazil. Pa kad se ovi šamara, sam sebe. Gledajte budala. Pusti me na mi. Napijem pivu. Što si prešaltao? Špen! Ej! Jo, niga!
to znači? LOL. Do you speak English? Kaj ste rekao? Nema kameru. A fora ti je on debel ako zvona. Srbija. Nema nikoga. A ljudi. Ipak ćemo mi našu državu. Ipak smo mi budući prvaci eura. Kuš ne. Kako je Perišić zabio jučer. A Subašić obranio. Penal Sergiju. Jeban! Pa ne, mogu se slučajno. Da čujete? Da čujete? Kaj? Ti. You. Your dick is small. Are you hurt us? Do you speak Croatian? Do you speak Croatian? Da. Pričaš. Goodbye. Ne. Guga. Mali zalizani. Idemo se, ajde, Pusti me. Tu rukicu potrgam ko čale muđi. Vidi kako skače. Caber. What the fuck? Da nema šalta stranice. Ček da vidim. Opet ovaj. Daj ne. Moj Bože. Deci on traži žene. Nije navršio 10 godina već. On traži žena na svijetu. Pa kako te nije? Uopće nema ljudi. Samo isti. Šta to radiš? Čekam sove. Da te ne jebu. Ajde idemo u neku državu promijeniti. Ajde onak. Otut. Evo ga. Čekaj, ja ću na pamet. Izabrao sam Srbija. Slovačka. Slovačku sam izabrao. Ajde ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, naravno stavite like, subscribe i komentari, share i pozdrav.